Hei All India Radio Aizawl ani. Kan Kualian, kan Minister, Puarle Tangliana, Health and Family Welfare Department, Alo Tenga, Ani Tungayan Lom Tugan Soya, Tibay kan Law Book Journey. Hi All India Radio Aizawl FM so is up in Pasari Changapek Chwa Ania. Helai muna kan tun hunai hianin hun lim tak mai hun sin chat tak mai kan mangdo na nia helai muna local khom zong te kan khwalian kan minister zong tak Health and Family Welfare Department Puarle Thanglia da te radio staff zong te le radio manga in lama mino chimtu zong te chibai kan buk cheu helai muna kan kal khom chan hi kan she chewanga lom thu soina hun kan mangdo na nia hetiang hun mang thei tur min shoi tu pathian chunga po lom thu se ichwani pathian he na hianin lom thu soina tur hi kan han nga khopa helai muna kan lo theng thei ringot te shisel na chani na kan lo theng thei ringot te hi lom thu soina tham pakhat khat kinga ichwanin AIR staff te athok tu zong te chumlo chat lovin kan program he COVID-19 shileng kara hian kan lamang thei ania tin COVID-19 kai noya kan boy lo ringot te po hi pathian he na lom thu soina thamania sumi ani shirangin kan ho tu ten lom thu soina hun man hi a chan tia chuanin tun hun hi kan thleng ta ania kan ho tu te het hemi program ngai to chok tu te po an fak om ka dia han chunga khan lom thu kan soi bo kani ti chuanin kan director puropuya kan so manga khongai takin I kan araminen khalin lo chok se kan minister hi du sakna thil pek min han sak se chome steering kan ta sak ka idon hi ka hi kan ODR kan kim tir le do na ni kan minister zom tak helai muna he hun lu tak min man pui tura a hun le tha chenga local hi kan lom tak cheta ti ha kan soinan le do ni chunga kan lome kan program te a hon nan kan zayanga raw mineral sakang che ti la ha kan sanga kan engineer ten ron play mayanga kha ding chungin khongai takin kan zom don nia Shine the low.
kan zawain lo thuila kan program te hi tuna hun kan man mek hi FM Zoe za point pasaria hianin tuna hian live update chwa mek ani a tin YouTube channel a po live update chwa ani ti kha kan han soinon le du ni kan hun man turte kan hun man mek te pathian hian hlan turin pu laram tiama lo somang le hei voina All India Radio Aizawl Station a kan hu tu ten lom thu soina program hetiang Thanksgiving hun thatak mai an han ruam han hi ro pui ka ti hle maya chu chu toi te in thuma kan nei ani chu pathian thu mun he mi ka chiaranga sam jana changbuna chang hian kan chiarange ram zong zong te u lalpa choi moi lim takin aw ro lom chungin lalpa rong bol la lasa chungin ama local ro lalpa chu pathian ani ti thra ro min siam tu chu ama chu ania ama ta kan ni ami te aran tlat na huna beram ho te chu kan ni lom thu soi chungin akong khara chuan lut ula fak chungin abegin hung chung kotlai a chuan lut ro anena lom thu soi ula ming chu fak ro lalpa chu thasiya angil nei na chu kum khuwa in a omanga arin omna chu chuan zong thlengin a omang sam som ko le pakhat na chang kwa atanga som pakhat thikan chiar le ange olalpa nang chu kain hum him na inisi chungnung bera chu I omnan imanga thil thalo reng ito atok lawang chia hi reng po in ipuan in chu aron hai hek lawang ikong tin reng a hum him tur che in I chung thua zong awan tir ko te chu thu apedon sia tiani thil thalo reng in atok lawang chia hi reng po in ipuan in chu aron hai hek lawang pathian in thu kan chiarte kan zawai ta na tharin malmin som sakro se amen pathian ne na itong trai mu olalpa kan pathian kan pa du tak min mai tu wena helaya All India Radio Aizawl Station akan ho tu te ruam han na angin helaya ine na lom thu soi na hun poi mo tak mai kan nei the hi kan lom em in hena ma sa in lom thu kan on soye chumai ba ka lalpa kan pathian he All India Radio Aizawl Station na thok tu te ribui COVID-19 awanga har sakna khovel ram pumina kan ma chon me zau ram poina voina le har sakna kan to me kara radio station chu thatak le thuang takin lalpa nangman ilakai suaya min om puya kan lom thu kan on soi okay chumai ba ka lalpa kan pathian e COVID-19 ripui awanga keimani staff te jinga po har sat me le boina le mang an na lian tham tok lawa min siam awangin kan lom bo ka lom thu kan on soi min hachianga kan mamo isia a kan ta na chatur le kan ta na chalo tur isia a tunun apo hian lalpa kan pathian tlang rang atangin lalpa helaya nangman he na lom tu soi na hun mang theya mi choi khom awangin kan lom boka lom thu kan on soi le chuan kan pathian hei abik takin kan sarkar hoi tu te helaya Dr. R Lathang liana hun dom tak chief guest kan ho tu ten an som na lalpa ti lo thing theya ani po krisel na ipe ka wangin kan lom thu kan on soi station hilalpa nangman ien kola ikai ruai zel turin le malam hun local zel turapo nangma du zong angalalpa thok tu ten tharau lamal som na ataka kan don theina turin le kan na te thatak le thuang takalalpa kan tho zel theina turin I tharau thiang lim thil ti theina in lalpa nangman minom puila min kai ruai tat bokang che chuan kan pathian zoramin ripui kan buai puya khovelin kan buai puya lalpa ine na trong trai mi te ine na trong trai tu te chan na
kan trong trai na te lalpa nangin min chan sakhi kan balom te lul em lom thu kan on soi boke lalpa kan pathian kan har sat na le kan mang an na engkim ikuta lalpa kan on lana i khongai na kan on kenga inena lalpa iro puizia atakin kan chunga nangin ron lan ti molang che engkim iro puina ta nangin min man sakla kan hun abul min tran sak angina to min thlen puyang che heng min chandam tu dali so krista mingin inena kan ron ti la che amen. Puleram tiama hichunga kan lome ole tuna chuan mal zai kan ngai tha nga langa nula zoram chani kan som ngale for in the long to say programmer zai turam lo som wang hen lam thu ka soya la pa ni karon ni ngal do na kalama sa zo katan mana kai sar le lian reng pui ti la kan sange
gospel mizo gospel ha chapa ngai ani a pisi luri pho ani o chandam tu inena omreng hi helai phuna he hun ro pui ta kan man thein chan hi pathian mangai na wangani nula zoram chani chunga lom thogan soye ole tuna chuan thu soi kan ngai thanga pudi arle ro puya kan director head of office lo somang kan khualian zom tak Dr. Arnold Thangliana Honorable Health Minister le thopui du takte hei chen kung tam dalpan in ruaina long thu kan sei photo thina radio kan tho huna konga o voin za zong khovel pum mor dot khopa lom thu sei na du ri reng in
ipuan in aron nei lovang ti thu ataka changtu All India Radio staff zong te pathian ma along thu seina nei kan du wangin he program hi kan buat sei ania he hun min hon puitu kan khualia Dr. Aral Thanglia Honorable Health Minister Government of Mizoram hun che takara kan som na tingai poi mo a minti lo thin sak thei awangin achunga kan long tak mewani pathianin lei mihring te man ruwa mangchinangin Mizoram mitin te covid sipui leng laka kan himna tura atak taka angai to na zong seng tu asul su tu le athok tak tu keini radio staff zong te tan po hileng le ka kan him na tu ra thok tu pathian hon ruwa kan voi min thlen tu kan health minister zong takhi kan faka kan choi moi bokani chu mai ani lova ral thla leng ki wanga kan khualian zong takhi information and public relations minister in the line All India Radio Aizol lunglei sai ha ti chang tu na tura central lam mindok sakchin tu asul su tu poi mo ta kan ni thina All India Radio champai mun tu thlenga min boi pui sak tu ania 6 kilowatt FM transmitter All India Radio Aizol kan hon mek te All India Radio lungleya console tape recorder CTR kan ti mai chin hrianga kun rei da kan han to chin school ma dikte patanga CD convert na tura khami recorder le player ni ko kham te kha lungleya station engineer aka tho na ma sak berania kan seilo anga kha khan thane mai tak mai ka tho ui well so sailo ka chu ka we le hian kha khan call facilities kan nei lo reng mai khatianga khan well so sailo thane mai sia eng ma recorder le ber kan nei fung fellow kha ani hi ku tham te ne hian ani sa cha eme ma ikhan aziak tu hen ka changa ti hian right up ni ni dia chuan kan minister hianin azutia sumira po chu kan senga minon thon chok chok ka khan thata kin thil kan dia tin chu mai ni lovin khol sekara 6 kilo FM transmitter kha 1 kilo po han kalbang lo All India Radio lungei kan program chio ka DC official ko han man lei thei vak lo ngi ka sia kha tiang vel kara khan han bei tak taka hei kan minister bok hi hei hianin thei to a chu chin wangin kan pu te ho ko ko hoti mi te pon chanem ngai ui le ya keima ti thei na ni lovin min duk saka All India Radio lungei North East Station a one port ling lo kha full bore 6 kilowatt in lungle FM station ka kan outdoor maya kan long vel ya ke ta page on letter of appreciation he kan pute go hoti train ka don phang nge ni ti kha kan sei lam duwa chu wangin tuna kan khol sa kan khol liam kan help with sa takhi information and public relations minister ani chunga Mizoram All India Radio Station apa so na tu tho lo ber ani wangin tuna hian kan faka kan soi moi bokani ti kha kan soi le du ni kan thelo mai the sia ta tha ti dik ta ke sia ta tha tin All India Radio sim mai hi engineering program administration le news na kan zawa hian tuna hian anget le nge to hi zalek som le rian ania heng hi ni ta ka chuan jing dar le thongai duty te chhun kal te tai lama chan te zanda so pakat ma a in thing thei lo wang chi khatiang ang khan ye FM transmission da ka som panga jet kan ne ni ko chang khan primary channel da ka som li le chan te chuan satellite mo ta kian da ka som li le chan te primary channel kan up link ka satellite chu mai ne lobi live streaming ni china I zorom sei zai kan en china hela hian live streaming pa lo de la da YouTube ai ke mani browser body server friend ni boka monetize loving chuan chu mai ba ka chuan
hey radio program casual ni sila anon soi radio Aizol radio ti mani kha program casual a recorded anda na mun ania zoom te po chu min an hut le ni chu tiang chuan hey ta ti china golden jubilee he in all India Aizol sang kha cha po sung rupa July tha din ania akum som nga na kan han hong kha chu kan hul chu maya akan hong na saboka kata kasan kan ril point up ve he ma se sang hi song puruga che khane ni July tha kha kanan hong zo kha chu kan chuai thane urai i te kana khiata kan zo ti ti mo ti tu khane a lung le ka sei thine ya lung le ka sei sei lo thei lo wa pu chin in sei lam ji ji ne dia chen chen bu ma de kai sei lam ji bo ni lo wa ani ta ka chuan khami kha kan hong na sa ve kho ba kan zo ti ti a khata khan ani na ta ka chuan all India radio sei te chuan rang riak le sa chang hun fian rial hun kho har lam hi pok dewa kan voi ni ero chuan le chu kan sei ang chuan social media lama te kan han peng chho ve a hun kho har hun fian rial ni lovin hun lai li te kan chang chho ve ta nin ka fia alo om le ni tin kan lom tu sei ka chan tak kha han sei le ka duwa hey all India radio te chu central ania motor te hi higher hey song vel hi atlan ve re ka ti hian kan in chuan pol nu la si kal chun kal jam kal ti khan higher kha ti khan motor nei tu kan ni lo higher te khan in an mani chung te mo chung chi alo te mo an chi te han pura khamim tor thowa khan ti khan kal ta tin chu mai ni lo wa hey kan phai lam mi te ong ve tle chuan ni airport an ei sur pel ve su boka khatiang ang vel kan ni kara khan radio transmission an ran ni ahar khok mai control room phi hi chu duty cha ong to se atu lo an guarantee na contact tracing an ti khan a ni tin mai update ko ma duty po hi kan duty thei to lo ma ti turin kan transmission hei pa bia ka kan program ho tu ren phi hi chuanin playback tok khian dai i to meng mieng an dia ma se chu hi ngai lo chuan pathian awangin har sa le break om lovin call am te kan tuang ma transform te bo ni khada kan thap thia covid chu ni lo set thum tharuk ngai tu kha kan transform che te bo ni khada kan thap thi mai covid issue ni wangin ti ngai na om lo eng ma ko person ti tak thi kan transform breakdown ai chuan ti tu ngai lo kan tan ti eng ka pel kan chuai no feng ania chu ti ang ka ra chuan ani na ta ka chang ka tu ro long thu chu high risk group ni kan ni so ka enga tinga high risk group ati tam le avak tam kan ni sia enga tinga contact tracing atinga red test le PCR RT-PCR test hi kan ma som vereng se kan negative sing mai ti ni sila hun sermang tu ka tiang ka na chiar dong ti ka fe lo ka thu sei ne ka ri lo ka lo in kho ba ka ron chiar ni ka fe le na chu wang chuan lalpan thil ro pui tak mi ti sak thil mak takani lalpa thil ti hi zo mak thin kho rin ka ria an be don po le lalpa hi fi mi ka su china an be don nuak an han pathian min ti sakani pathian hon ruwa sing te lo ni china he ga te ka ril ru tak hian akalo khop maya voina kan khol liam kan help minister sa ong tak maya he hun pathian ne na lom thuan sei nu min han pui the hi ni all India radio staff song song te hi pathian hun ruwa ta kalining zelani ti ati lang fein ka sia tin all India radio staff song te po mi pui rong kan bo na punga kan hati kan hachok chat ta len chu je te du rin ke bien se lang ti kha su ti to ise lo me Kudiya lo kuya director head of office chunga kan lo me ole tuna chon mal zai kan ngai thanga tuna le do saki kan som vele thunganga azai zwa hianin kan khwalian kan minister zom takha thu soidurin kan somanga chumi ma in anin kan Christmas cake te min zai sakanga kha kan han soilo kani ole tuna chon nula le do saki somang masain lom tu soina program mang tu zong zong tele longai thatu te hin zabai chi bai ka buk chawa
he program zai rongbo na nei tura min lo som hi kalom em ani pathian he na lom thu soinan kalom milal pa imal som na bangin ti la kan phanange mal somna tam ta kamin vur tu pathian hena lom thu om le ro se nula la du sake hi chunga lom thu kan soye ole du na chuanin thu soi turin kan minister kan khwalian kan somanga Dr. Arnold Thangliana Health and Family Welfare Department thu soi ma in kan Christmas cake te minzai sakanga habai pui turin piar zo din pui som ngalang azai lai hian in kan zawai kut kan lo beng don nia and compare kan director le athopui zong zong te e voi ne kan media meleng mozat alanga den chubaka poinia e hun pui mo tak mai manga local zong zong te amasain in zawain chibai kan buk chuli ei poropuien minron soma engtin ngen in program omdan tu ti te ka gai tu chok tiam che lova e ti takhian in song bolang ti ngai tu na ka lo de lova department dang tele engemo pol howang te hian tiam program hi an mang le puin ka ring lova rem in sia ka tia te tiam tin sang in sia hi aro pui kop maya ei USA kan tia United States of America ramahian Thanksgiving Day ti hi an sang soi na sakop maya kare solo so November so mile panga kum tin Thanksgiving Day ti hi
ursun takin an hang thina chum je chu America hi pathiarin mal sawakam takin afura chan chu an ngai na chan chu thina avenga alia kwa ompuya chumi wang chuan ni khatna na nei chu kumtin November ni sob dile panga ni tai ka ria a hemi ni chuan engma hi ani dan turang hian ani tur ni lo sikul zong zong khar tur office zong zong khar tur dor zong zong khar tur in lo fa bi ta point in lo fa ka rem lo ba company le corporation zong zong po khar vek tur te top maya chu tiang huna chuan tum ni America hian ka jin ram cha lai takania ka juk man pui to a ama sa jok su sang ni le pasari kum khani a kan mi zo community enge mo sat anoma zo ho sing a chuan chu tiang ang hun man na program za siama thu enge mo sat mun thang thanga ka juk sei to nge nge a alom na an roi che a an sei ber chu Turkey ani in tirin Turkey chu arlian pui chi kel tiat zet ani mai ome kan man ma sak sang ni le pasari khan mak ta doi som thum le paruk Thanksgiving Day din America ram chuan tal an te tam khop maya asa tuile tiro chukong dang ni sela chu chin chia tlak tak thil anti ding ka ria a he winia all in the radio director le atho pui song song ten pathian hum him na le lia kuna kai hruaina an chana wanga lom tu soina program in nei hi in tiro pui le ka ria a với đây hiện tiang tất cả program mumol tak ina siam hi lomong ka tia in sunga polom tu kan soya ti bek lai chuan chu tiang ang program mang tura milan som po hi kalom he ni ti kan soi do ni ei tur main kum ma chung information minister Trump kalta sang di patuma tanga sang di le pariat kumin kar khan kalau chelve to a chulaya karil rolian ber pakhat chu Mizoram chu Asian Central Government Department Office engemo sat kan ni china Post and Telegraph Office kan ti te ten chuba ka chuan hey DDK kan ti te All India Radio kan ti te chu ti hun lai chuan DAVP po ya oma ten Press Information Bureau heng te poi Government of India Office ania poi mo khop mai chung tele state sarkar chuan hun kal to tho ho na tha kan lo siam thiam tok lo ni ka ria a chuwang chuan information minister kan ni alaya karil rolian masaber chu a masaberin kan DDK office de kan All India Radio office de le kan PIB office de le DAVP kan anti tele kan Central Information and Broadcasting Ministry noimi India sarkara alu ber hian in mu pui tu ni ti hingai dan ka ya ta chuan chu ti hun lai chuan pi Sushma Swaraj si Union INB Minister khani akajuk soma rinai soma lo ola ta chuan karon kaldo karle aron ti tamaya gawati angeni milo muak lan ti khera aboi kha khop maya ka thok tha a engtingi lo kaldon ka tia a leng pui tho theina pa ngai ang chi kha lo ni lova akhan pa leo Mizoram tlo da tur tang khan special plane tho theina big karon mangani ta chang karon thok so do na ga juk muak ka kala prega All India Radio to po hi karon to a ka ti online thok khai lo nual ka ring em ke ro ha karon eleni enge mo har sa de po non khera DDK kita lut lang chi pa bi kanan to a PIB office ko kan lut ta ning ka pia khan kan lu chela Union Minister in khatiang kan Central Government Office poimo ama nge lo kala akap pa nge ina aron rap theng rim shim kha tul ka ti deu kat maya chu chu nom sia po ani thuing ka ringa china kan director soi po kha adik na lai chin thil tam tak kha om ka ring ai mun nge ya min mu sakhi ka du thira Delhi tanga an office table tanga Mizoram an mit thatiam nan khan amun nge lo kalan mu kha poi mori chuan anu lo ka
la the lenga rem no le muan na cham voice som ni na nge ni kan mangani ta son prime minister hi kan soma a local theilova minister pakhat aron tira ta chuan ani kha airport ka juk receive ka juk tha le a i local hian vana pa hall function a thui soya to ta mai hi thain ka ring lova engemo itiangai ni Mizoram tan khatia enge katiango Delhi a kar le ka local dona katia ka ngai tua da chuan thil pakhat alo lu ta mi pui mi mir te na kan man tangkai tu atara poimo ber iti thei tur ka ngai chutin le ka zia ka border area development program noya BDP kan ti noi khan radio tam fe ka deal ni min ron pechu meli na tur poisa kan poisa man re ka nang wani lampang ti mayang man turom chi deu kha ka gai tua community TV hi tam theng ber ka ti boka sang tel kan simani a thon vikin chu mai chu ni lova Mizoram mun som le paruka aizol ko pui tiam lo lung lei ko pui ta tiam lo sia ha ko pui ta tiam chi alowa district headquarter ni phachia si lo mun poi mo bi ka hian information kam cultural center hi mun som le paruka min pero katia poisa ro sengson ta boka chu chu kan hun lai khan kan sa ni kan mang tang kai chun zo men ti ro chu ka helova hei ya poi mo khop mai kan central office poi mo tak Mizoram chungo ma hi katani ti hi kan chiana poi bon state sarkarian katani achiat achata amo kapur di ti kan ngai poi mo na dinan atul katia hey Mizoram University hi Central University chani ngai maya Mizoram anronda maro chu ti zong hen ka ngai tua tura hian health ba ka iron technical minister kan i chuan ka ti tu ka department and call te singa poimo ber te singa pakhat chu MZU Mizoram University ani ka ti a ei kumthi don vel kanan ro kanan rel vel ta chimlama tal hian sauran campus nei tu ni kum som di deu tho chimlam in anor toa a chimlam rim pia lama maram pang tan po subject dang solama kan hongani sa thadon ni tin kan noradi kum khan tunang hun bor vela hian ka remind le a USA kan holam pang karia solo chuan January kumin khan phalna order kanon hon tani kanin kom nge angaya hei kan tani ti kha kan chian ngai ni kan university te po he ta wa tha tham ngot kha kan ti tur ni lo chu bang chuan all india radio ni mo DDK ni mo PIB ni mo Post and Telegraph lama ni mo university lama ni mo kan ram chunga omani myo wang khan a tangkai pui tu le amang tu chu ke mani kan ti kan ria pui mo a chu bang chuan voi nia min som na ril ru hi ka pom nem em le ka lom nem em chu ke chuan department dam angin ka ngai tu na all india radio wanga ti hian om lo ti kha in lo hiat ka diwa in poi ka soi le min ngai dam me ro o soi lo ang chu mo ka tang lia state sarkar tang lia kan ngai chu ni chuang chuan har sat na eng mo awmani poin asut kian dan ko kha state sarkar in thei top chuin tlan chalovin kan in hongani ti to pok kan kriat a thome voi de has special mention kan pek lok du chu hei DDK lama tele all india radio lama te a INB noya kan officer lo ni to thin MP hi kan la nei ngai chi ob lo mong ka tia tuilet tua ei voi de chon pusila rosa kan nei nul maya tem lai du khana ron tei thuak ni ka ria ani kem acha in va nei khop mai chuwang chuan voi ne hian in tha ru na tur om lo ye ka ka soi le do ni
panina ka thulhom kan lu pui le lok du chu ei voi ne hian covid soi lo hian tu mai kan om thei lo ti lu ka ni to so ma ta li chu kan soi lo te ka ti po hian amak khop soi zau hi ngai thina tu na po hian hei covid chung changa in mu khom deuh te po kan ni boka a soi lo thei lo wa ni mina khan recording ka siama LPS zone le DDK lama ten so tu ra ka ngaya ei voi ni tarik ni som ni le pani December alo ni ta covid ma ang chi ni sela voi nia kan ram Mizoram dan kan su khete kan bazar area kan hani phungte koran pol rang changina kai bo sai dan cha dang nei karinga tu na ro chuan etiang ang khuni kan lo tong ta koran pun in khom zai kan rel thi tolova roi che du po in roi kan che thi tolova kumina kan man na turi ka kai to ni zana awahan lunglen thak em awan khwar thak em amma ero chu Mizoram chau anilo khovel ram ro pui ber USA kan ti te Europe ram tele ram ro pui tak taka po kinian tuan sa voi ne hian chutiang bo rok rip tak chuan khovel min tuam meka keni po min tuam tela chuti mek lai ro chun chin kan ngai thang khan Mizoram bi ki pathianian min khum na sa me maya aro pui ni nimin statistic kan soya chuan asama ringot tian nimin khan zale pasarin nunan santoni Tripura zali thalin nunan santoa Manipura zathum som thum set in nunan santoa Kanchanam state pakhat Mizoram ai mi ring claim fe mai chu scheme ani chu scheme ram chuan mi han chang nim to khopa nimina khan zale somni le palin nunan chantoni Meghalaya ringot po zale somli do din nunan chantoa chutiang ani mek lai Mizoram ina mi pasari chia nuna kanan chani chu enge mo takhyo mani min hum to mani ti ichiang thar le ka duwe me maya chuwang chuan kan chuan bertu le kan chapo pui bertu le kan fak le kan soi boi turi pathian ni ti kan ria thar poi mo a chumi khare ngoi ni program kan an kal pui aro pui ni India rama ringot po atir lama kan ziaw be kan dia tuna chuan nuai hlir nuai za chuangin covid alo veita a mi nuai kan le singli le sanga zetin nun na India rama chan to a khovel huapin nuai za sari le som sari zet nun na cha a covid ve obin ring nuai som le paruk zetin nun na chan ta ni arab tak le mai Mizoram ro chu pathiani min uma ei October thabor vel khan Health Ministry kwan Mizoram apo hian in zol kaidon in rin lo ka ngai khopang in film ku ngai khopang kom rang sanga mai la ka ngai don ni tin urring minut pe a December tha kai chuan atlem bera mi sang nga ai tlem lovin covid sian kai don en tia ke po tlem chang kan zam dewa mar tha khan pakhat positive imported case kan ne ya kan trafika April le me ya pakhat ma kan nei lova June za somale pakko kan ne ya July za di somale pathum kan ne ya August za nga som ko le pakko kan ne ya kan pung chou zel ta September lo then chuan sang khale paruk khabi tha khan kan nei ta ni October kan kaniam le ka zasari le somli kan ne ya chuan November thakal ta khan sang khan le somre le pakwa in kan san per tha November tha ni tuna December somni le padiani a pathiani an amak lu tu kan kut pui lai kanan ngani ken chodon mekian December ni somni le padi kan man mek lai hian hemi thachung hian
nimin record ta khan zani somsari pasari chau positive tu tha kan nei ni kulam pangkha nan soi dik chau riau don kan ka ria October tha kan committee na phejan committee ni ta khan Mizoram positive kan nei sa tur ro soya som le pasari chir soi dik lo ni hell December tha chu sanga chong kan ni don ni ti thei tur kop kan thil soi dik ni ma se adik talo ni eng zong song hi pathian na to ani mara chu pathian na to ni kan ti rual hian pathian hian ana tho te amal som na te aron lan ti don hian mal som kha kamin buangai ni sarkar ang pui thei top kan songai kan chief minister hoin thei top kan chwa ani pon aom theyang ang sum min po khom saka khria thiam na ne thui tak akai rul kan kalai chuti mek lai chuan he takai sarkar department song song min thum khom tu kan chief secretary hoin sarkar department song te covid kan ma chon la hian kan thok khu thani Mizoram ang reng sarkar thok tu te po central government office thok tu te po tiam fekin media te po tiam fekin mi mal chung kwa le ko ran le pol ho ang reng po he tai chon mo kan la li ti kha atakin kan lan chuatira sum le pai kan thoa kan biakin pun ma kan thoa tor angai po thira ko tlang ka dingani ti reng sin volunteer asang tel kan nei ti ro puya kan task force thei top chain na thoka aro puya ni chudi megla jon rabi pui Mizoram chung chau po ni lo arampon khovel bun thang tagin nasa takin chung lo chat lo in trong trai na chung lama a thur ring so ta ni khang song cha na kha chung lama tangin kan butani a varo pui e chu bang chuan lungai lo bang u kan rin le kan bel a hi a fu angai chu bang chuan pathian e ngala ta ka tlung lu nan te ai tha yong lo ni ti wene kan puan apoi mo ni chu wene hian ka soi duem emani a to bera chuan vaccine ta po hi ta li nga na tu ra ni lo kati vaccine ta po hi in ti khamon na ne me man lo tu amar chu man ro chi khat poi mo tak mai chu ni ve ge yang ti chu ka ringa beri si chuan kum tir lam pa chuan engam sa India ra mun sang sanga ai ro pe chuak do ni ti pon puanga chu di mek lai chuan vaccine ai ma apoi mo so ka chu voi ne hian kan in kai thuana ti tur om ti angaya ti lo tur om ti lo angai ta ni mai tu ang ta po ka sei jing apoi mo tat ni ku silfai te po ka sei jing apoi mo tat mai ni in hai lo ti te apoi mo tat mai ni khang song kan ei kan nei chunang ang kan ti that ve te in to len huma harom kho mang chi re hi covid sikai na ngar ni ti te chung kwa hi Christmas le kum thar lo ni do na cho nei kho ma de ma kan tam tham de te po acha ko em lai chon in su ngai don ani khoi lai mo picnic mo lui han kal a hu ho to pre cha ko mang ma se kan ti thin kha ton period bi ka chen ti arem talovani in su from shamila a begin thalai rual tam tak pi chon chuwa an chakin karing in su maharem emang ma se va chuwa ka ina lo ho a pile pu le naute
nát na bên vần này ngay tóm tắc alom phê à anh là cái này chọn anh là ôm được tục chất tiền là sự cần thiết là bồi màu khang zong này là bồi nia Christmas cùng thar cái này mà chọn sầu tour nên đi gắt lek khi em có zong tắc cái này tôi chọn lung chia khác à mà chú công đang zong à cần soi đủ lại chú cùng khá lệ trên Covid cần siết mà hiện Christmas cùng thar cái lầu mang tới Bethlehem keng palo Christmas kan mang phô mày lali xua pian na keng palo Christmas kan mang phô mày à abik takin chung kwa anga Christmas hun limom cùng thar hun limom mang kang thei lo tam tak kan mi zoram chung age pokaro mek la hian kumin ne ro chu mak tak mai kan tum lo rama kan tum lo devin kumin kum tira pejan muma po kan po ngai mya lo hey mai kan in tum ber bur mai tru mel chatan pejan ni mai to mi nge yom tu nia ke ni ang mel chade utan pejan a mi dan hai ve li kok lo bai ka du chen na mo du sak tro chu wang chon mai tuam bu lipstick lại ốp bỏ cả ngay luôn buổi khác tiền hay cái tuồng béo bút thôi nhưng mà mình mình chầu về thì hết tu mà yên ni cùng về là khăn cái hisab nhá lâu can khiết lâu thiếu khác với này lâu khen ta khó về là khen anh này vì sao làm châu này lâu mình thì buổi mình chọc buổi lên mày chú thì về lại cho Christmas cùng thắt cái mắt chọn đó ta chung quả cái đàn mắt chọn thấy đủ đi chung có cái mà đi luôn mà program cái này thấy đủ đi biak in theng palo tam tak te ai khan với này hiền biak in theng chuka in ngay te là áp lô của mẫu cái trong mang cái này tôi đi chú bằng chuan với ta hiền khalai vel bor ka karil ro kapa soi re de te po min ti mana cái soi lo thi lo vani chú bằng chuan kan soi du lai tak chu pathia ni na với này min kai shuaya min thlen ti rang zela hiền i dong song thia mi la i man tang kai te mi la eng mal so na nge he Christmas de kum thar hian chung ko tam ta hian a sen dom ti hi voi na hian ka ngai to na lian em ani hey vaccine chung cha ga te po ti ne WhatsApp group le til vela om thina enga ti nge ni Mizoram sarkar hian in eni task force am pang te kan ha te reng nen kan tong don lo mi ti ang chi te tin he ta tu te mo ha fal de te kha dong thei lo tu rom de le ka ti la ma chuan in dong lo wang ti chu awam lo mar chu dong tur ho lis India sarkar in fair fight ta ka siam ma ai nga ya ron siam chu ki ani bok sia ke manin ani hitel tur kha azuk ti thei mi lo ni an strict khop ma ya ani chuan healthcare worker anantia uli ster hantia ta abithia fair fight ta kha adong tur khan on bithia vek maya National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 and din hian strict takina kalpuin he kan media lampang pon voin tai chuan milo chu sak theu la ka du kop mai chuwang chuan adong tur zinga hian ngai poimo ka dei masak zo ma se tel silon tamlu tu ma se ti dang lam thei mia silowa an tia chuan kan ria health worker healthcare worker damlo en kolna lama thok tu te anantia panina frontline worker antia ta chuan chumi te chu tu te nge di an ro soifia force lamle state police baka fire le emergency services prison staff te municipal worker te no tia adang le chuan kumbi khia nein arotia kum songa chin chung lam le kum songa noi lam po ni sela nat na ben von big ne ni chuan vaccine an dong state sarkar khanin in huwa pzm mai ti ngot the kha ni silawa tiang khan an fix ma
bây giờ à buổi thang nó lại xin bom em bom đi xe la khá là mà khác cái này buổi nên đi lâu xe la à buổi mà lại bây giờ cái chú vaccine bé cái lâu thì hiện can ram hi bắt hiện mình hum thấy này thì cái chuyện buổi mà chỉ là hàng cái rồi suy toa sama sáng chuan thì to cần thì zali don don thi Tripura le Manipur no mek lain Mizoram chu pasari chain nu na kan sana chung kan nu na chan te po chuan nat na khir khan tak mai ben von an lo ne ya covid kher lo po dam chok tu ni lo ang te po ni te kan han phia la chu wang chuan mak tak mai pathianin voine min humanity kan thia ta poi mo ni chu wang chuan voine program hi apoi mo khop maya Thanksgiving Day All India Radio in abu sai adir got maya kalom khop mai e hiarom zeri ta hin na atok sun zowang ti ka be sia ela hian kal khom kan tam theilo amara chu kan kal khom hian an thom mi dil ta hiat ka pin tin chutia ang zoram mi puile zoram pon theng po mun danga voine kan program iran tidar tur hian kongro wasung ti ka be sei tat ani teng chuan rem shataka director le staff tin e Roman siama Roman fel fai chatakin han nei hi in chunga lom thu kan suya voinia kan media local tele e hun min han pui tura local zong song te Christmas le kum thar lom tur tan du sakna kala na chu kalome Kualian kan Minister Zom tak Dr. Arnold Tangliana Health and Family Welfare Department ni chunga lom thu kan soye thu soi kan ngai tha chun zom lenga kan hunte amor kan bok chan dodona bu biak chung nunga Bex Head of Program som chun zom vele ngalang voina hian hun lomum tak mai he kan kualian kan Minister Zom tak kan Minister Suanom tak Dr. Arnold Tangliana kan Director le ka thopuite tin radio FM zo oi manga ngai thatu zong zong te voina hian All India Radio in he COVID-19 sipui do na in ven na chung changa mi pui te rong kan bol dan tang pui he lai hian toi te in kan sei do na hun tha kan nei hi alomum khop maya kan director kan pu khan radio chan chin tang pui soi to na a te ma song kan soi du bel cha du oma All India Radio Aizol hian he kum songa pathum le ta chan ve mel kan lo phu chho ta a pathian ma som le ven na he kum songa le pathum chuang kan man ta hian na se takin kan donga All India Radio ei mar sa khua pa po hian na thok chapol hong tu nei chapol tu ma changin kan ni renga chu te ngang chuan e phason pol kan ni a in All India Radio Aizol hi he mi notice a station som thum le pathum vel jinga hian program nga hun nei sei tin he mi music nirgot lo thu soi lam ni pui zir ti na puang chuak tam per te jinga mi kan ni a kan sia angin he kan kualian pe chuan a chiang le zolin karinga e radio I atra kan puan chu to hi chu a hima e rin thu le engemo thil thalo kan puang chu ve ngai lo wa chu wang chuan hemi kam tu pui information education le entertainment hi hemi kan ko som noya hiam thatakin zomin zirti na him hi na satakin he pui kara him kan puang chu kani tia kha voina hiam kan sei du ma sa kan kualian kan Mr. Zau tak kham I atam zo min siat pui lovin karinga chu a chapo thu ni lovin radio ina het yang em kan beina sathi la om ngai lova kini po hai kum som thum chuang an thok vea pathian zara het yang ang hian subject topic pakhata hi media hian radio hian kan ti ngai lo chu a hetu te kan ni karing he COVID-19 chung chawa kan halak da na hi kan Minister Zau takom na hian tang pui tak tak kan sei du ni March ni som thum January som thum pakhat khan
live phone in program kan rom hana Dr. PC la ram e nga lo kala COVID-19 chung chang chu ti lai chuan coronavirus alani Dr. ram e nga kha soi tur kha revak lo asan chu kha ti lai khan Mizoram ai hian kan la revak lo internet lama te media lama te na sa takin zonga ta khan ami thiam ngang ani ya thadeu khan i ain bo sai a khiom po kha ti ni ani po khan chu ta tang chuan ka tin deu tho kan ti chowa mak deu mai chu he kan soi du lai ta ka chu director delia kan ho tu te le ka ti kan zonal office lam hian mars ta top lam atang kham ni tin coronavirus COVID-19 chung changa in program siam zong zong a hi min thon tur an en tia WhatsApp group an siama chu ta chuan program kan han le kan ni tin kan thon ta a ta chuan VIP message kan ti kan chief minister le he tuna kan kolien kan health minister message kan don kan broadcast ang chi te expert medical expert ho te ne ma hun kan han khang chi kha kan thon zia chu ti lai chuan capital station dang heng mun chen ka ta hi chuan kha tiang khan nei ve ngai lo wa I ate na chu ta se la gawati ti lo wa chuan India mar sa kain kan thalor lakani program hemi ingzir ti na hi kan pok chuak tam lor lakani chu mars thato patanga june thato teng khan ni tin kan thona kan program pon chuai hi chu ta chuan kan hemi chu ta tanga program sa tak radio na kan pon chua the na ta na ma min la pui tu poimo mai te chu medical operational team COVID-19 chung changa kan Dr. Thiam sang ale polte anni hian expert min pe a hemi te hi hemi topic lama hemi te min pe a anni te ne live phone in program te ani lo pon interview te khatiang khan kan ngai kan bo sai thina kar tin thok kan lai pi ka chu kar tin voi ni live phone in live program ha kan bo sai ni ti chuan chu mai ni lova village local task force te local level task force how to te kan name ti hian kan in be popa helai local reng thei lova digital recording te engbo tin kan be a dik tak chun mak deu mai su radio pona kan ti ngai lo tlabum an falak dan te thing sai an falak dan te khuang pha khokon he ta bairabi vai reng te heng zong zok kan hun chim to tuipang hang zong zok na level VLTF an falak na zong zok khan ron rikoda chu helai tang hiam zan ti na hun bi kan siama zanda sari le min nga thathum chung kan pong chu kani tin pakhal le chu he psychologist le pastor ho te ten khan kan tia tin kan chuan ve me ma chu hey national health mission atangin spot an tia tuilu nge ni tu na kan in zirtir ang chi zong zong hi chi som vel hin ron thona chu ni tin mai yan mars hatop april hatira tangin tun thleng hian kan le top lova ni tin FM le primary channel a hen voi ruk voi sari ve chuaka soinuam man lo ni lo wang chumo advertisement ni sang has go som ko pari ra tangin radio hen kan trana aizola hian kan re thian bildon ta ila ni khata kan bi la hi sang ruk sang sari ai na tlem thei do hrim amara si chung zong zong su spot riwa ta hi mars april thati ra tangin tun thlengin kan la ti char sarani chu voina hian heng kan niu sa kan puan te thir vel na kan puan te heng zong zong ba ka chu kan sei duwa tam lu tuk dona kan ti top chho don to nge voina hian hemi COVID-19 nan na chung changa mi pui zir tir na mi pui kai hruai na radio ina kan ti chung changa hian lomo me mai chu health department akan thok tu kan expert zong te khang zong khan kan va request khan thate vin an tia tin INPR state department INPR hovin hen an nei ke ni chu chi anga an nei khang chi zong kha min
Pechina ani na taka chuan heng kan VIP ma se so te hi kan studio record ngat lo hi chu I hadi chua hi nuam lo chin hi omani lo che a recording ka lo tha tok lo ta se la I kan director te kan khang ho mo kha om mo phura chin omani amaro chu covid chung chang ni fangin zan rei po se lo zan ate kan in tora jinga te khating ang kham that vin health department state health department tele INP atenen kan thokhova chu tiang ang chuan kan program puan chua hi atam mai ni kan soita kan khan luang takin hey khatia report kan thon lai khan station tang hi chuan CM message health minister message kan tiang chi thu chang chi te an ti chok ve ngai lo kai ni chu kar tin deu tho kan VIP ten radio on hang tang kaya khatiang ang khan thu cha kan puang chua kani chu chu radio po nasakin mi ngai thak kan hlo pha a ma ke ni pon ma kan sona program rom man chung changa po che tiang chen kan ti ni le tom na tan chuan hemi shipui len lai chung zong zong a hiam all India radio Aizawl thok te kan pu soeng khan dik tak chuan kan ke ni khata kar khata foi khat local te thakata foi ni local te Aizawl ven tina hian pani pathum kan om veka chu tiang chu kan studio te office ate lu lo thei lo vania khang zong zong a khan kai na in kai dar na chan si asale me mai ni abi takin kan studio phe chu phui khu mai ni han hon dar thei thei po ni lova chu tiang a chuan kan ni tin zingdar rukachanga taidar thum taidar ni le chan ve na dar som le chan ve khatiang khan kan in khum khan ni a pathian ve ne in kan hima alom om mai ni voina hian pathian mal som le ven himna kan zong atin fak om mai chu kan staff te zong zong a hi SOP kan zong thani heng mai tu he kan ho tu te pon ku silna heng sanitizer ang chi zong zong hi thatvin antia ati pha sapol kan ni zela heng SOP sarkar na chu reng reng a hi radio staff te anga zom thale thu hi kan omin karing lo chu wang chuan hei hi pathian ve himna ba ka kan film khurna ra po ani telin ka ria voina hian hetiang hun tha pathian mal som le ve himna kan dong hi alom oma shipui leng kara chol ve thei lovin Christmas po lo theng se kan chol ve le thei lo wanga chu tiang kara chuan radio thok zong zong te ni danga kan tiangin mi pui ta na kan rong bo na si pui kara po kan kut pui kara po thei to pa chun zom zer turim kan in som do ha ni kalome Biak chung nunga Bex head of program chung alom thu kan soye ole tuna chuan zai kan ngai thaleanga nulal du saki som chun zom vele ngalila kan thiam zong te ni chuan in kut beng ti pon kan lo zom don nia Moi takin arsia chân đồng tu Crystallopiana Reita kove Soale tim loa yeleng to tu na thamwa na ro puya thengda Be say
Sep ta kara kan so matingai poi mo a heron di lot lina wangin lom thu kan soye da dona chuan lom thu soina kan ngai thanga. I would like to request Mr. MIB to deliver the vote of thanks. Respected and honorable Chief Guest Dr. R. Lalrung Liana, Minister of Health and Family Welfare, Government of Mizoram. Respected Head of the Office Pu Lal Rupaiya sir, Head of the News, Head of the Program, all officers and staff in all sections of this office. Good afternoon everyone. First of all, many thanks to Almighty and kind God for His grace and shower of blessing for keeping safe us from COVID-19 in these current circumstances. Now I would like to thank our Chief Guest Dr. R. Lalrung Liana for attending the function and enlightening us with his presence. Once again, I would like to thank our Honorable Chief Guest for taking out time from their busy schedule and attending the celebration at our office. We would like to express our gratitude for Sir for the steps you have taken to save the state from COVID-19 with limited resources. The state of Mizoram is a very good example for other states and rest of the country also on how things are managed. Thank you very much, sir. I would like to thank our Head of the Office Pu Lal Rupaiya sir for permitting us and organizing this Thanksgiving program. Thanks at large, sir.
I want to thank all the officers and staff of all sections being here and making this event successful. Many thanks. I would also like to thank Mr. Lal Rang Tiama for reading from Holy Bible and beautiful prayer with Almighty God for his shower of blessing in next coming days. Thank you. I would also like to thank Miss Zoram Chani and Miss Lal Du Saki for rendering very beautiful heart-touching songs in very melodious voice at this occasion. Thank you. I would like to thank Mr. Lal Chung Nunga, head of the program, for giving wonderful speech and coordination to make this event successful. Thank you, Mr. Biaka. I would also like thanks to Miss Lal Ruat Feli for very beautiful comparing of this program. Thanks a lot. I would also like to thank to staff for making such a delicious cake. In last but not the least, thank you to all the staff present here and attending the celebration. Wishing you a joyful time and a lot of pleasant memories of this season. May all your dreams come true. I wish happiness surrounds you all round on this happy occasion. Hope you will have a great time with your family and friends. It is rightly said by J.K. Kennedy, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I would end my speech here. Thank you everyone. Christmas le kumthar chabayu kalome. Thank you so much, Mr. M.I. Beg, Eddie. Chunga lom thu kan soi tak zet ani already khan kan hun man the chu khati zong khania helai mun local khom zong tele radio manga milo chim tu zong te chunga khan lom thu kan soi non le in the vine Christmas man nuam vek ule hei All India Radio Aizawl FM zo za point pasari changa pon chwa ani